Bor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Ustit Project Director Jangka Simam SSA, Ujagdish Shilani, ulaplat palba ika Spark Student Handbook, bat ika newsletter beningkong ke inside of Arajar Arpau, haga jingalang kablalong St. Mary's Higher Secondary School Shillong, haga tayo baladep. Kajing Pynmih ika niki handbook, bat ika newsletter, Kreatif khuru bat kajing penkut no ika phase 2 Jangka Spark Arajar Pusan. Ya kabala penlong, hagi kat wait lagi school, hagi ndut lagi district, haga bapalat Arajar ki kena, dua pulih. Hagi school sarkar, pada hagi school shimen, kelio jementoy haduk kata-kata. If you're having a good time,